masalahnya setelah sila baik hangani kala handong ka te sila kahang ka hapon makang satu sinu别别的包这包恩查兰看能写的coronavirus恩当嘛呢阿个老排家ถึงตรงที่coronavirus สมาตก排的安ไปตั้ง排的เด้在那个排ขอเอ็งยาว排ขวาอันนึงเอ็งยาว排หาละจิตว่า排ขอให้ไปแล้ว排จ้าअमो ICM दे ना की बात में सोखम बनो ILS दे sorry तो मैं सोखम GB दे बोलता का बोलता कैसा isolated water बोती फिर 99% chances तों फुबोनी coronavirus मान जागा नी See, UNICEF sontaman sikha bono TV ne. Coronavirus is large in size, where the cell diameter is 400 to 500 micro, and for this reason, any must prevent its entry. Means, omoni cell size, virus cell size kisa torere pata boni bagay ne. Nung je pakai sa mukhang thukulnai mane thukulnai jad mask use khai phane prevent khai ma wata virus entry na mayata. Second to the virus does not settle in the air, but is grounded, so it is not transmitted by air. Bol normal but transmitted in your coronavirus, when it falls on the metal surface, it will live 12 hours. So washing hands with soap and water well enough. Coronavirus metal surface kala hanke 12 hours ka thangdong phu hain bagay ne yagro ka ha ka sudi hinke sapan ba hinke bono prevent kain bagay haita hinke te tamaro mukhnagi phone number ka sabu the coronavirus when it falls to the fabric remains 9 hours. So washing clothes or being exposed to the sun for 2 hours meet the purpose of killing it. Hinke fabric ko kala hanke ri ro ko kala hanke 9 hours tong pahan bagay ne kaha ka bono sapan ba chudi phu satong ro di phu 2 hours ni bagay ni je bahai ni kita satong kita ma tong ma ni sanai ble ge satong kita ma tong bai di sawan ki jang tang ge life no risk ro bai di kita maro khna de okay if the virus is exposed to the temperature of 26 to 27 Celsius it will be killed as it does not live in the hot breeze. Lukha te singro salai mani kok bo hot weather ro borok kathang tong maya 26 to 27 Celsius singe si borok thai pai we. So also drinking hot water and sun exposure will do the trick and stay away from ice cream. Du si ha ice cream ta sa bai di singke di kutung ro nong bai di tani hamade virus kutung mane besi sojo khemi ya besi amola han ke tung thala ha ke thai pas pai bakta thai pai bata that's why inge aisam ta di aisam ta ha inge bahai ne ubole cold region no si nai le sai na bahai ba sai na cold region le han ba ki to le bo tei bo virus amom ma ble transmitted ble bo ta ka thang besi ke tong ma inge Sini beda ro asuk ke thang ke tong ma ya phana ma tong la ke do sang na han ba gi ne om hai ko ro no je or da ga bo sa thai ba ni no sang ka ha ko na tong ha hin ke na sa wo hai te ba ge ba di pu ma tong la ha hin ke bo je nang phai ma ni je bo ni ka ro tong nai bo bo nang nai means bo hai ne virus affected ang na da ke ba rai thang na ke ning kriya de ang bo ang gai ge prevention is that prevention is better than cure nung siya de hi there tak le valentine te bo hai ne boyfriend ke ni ba ki tong ma liya holio pha boyfriend sna hiwa su ga ma le मेरा सपना टूट गया